Masakin HETNA BELAP Kuki channel THUSOH LAHKHOM Yehozo se labon on nikupa tunung jang VANNOI THUSOH chum la chum ho ana be khom kilo ite Japan gamsunga chisa kumsang ni legit kuma mi pila truck ana tolu na mi sigilam thina ana to sa kumswam thumle kulhing tuma hero ka to kiti pachu thina chan go na ana pitawin hi hichi tu to kimet chun Japanese Justice Minister pun phon do na an nei na phatsot pi thu ta khulgil na avel vela agenei zowa thina chan go na pi thia lom hi to hlona hichi go na chu pi dinga phatsa na anane jin se na hi amana na se be na a to mohira ka to kiti pa hin hitabang thil bol hi ki gut na phata anei zowa ana bol hin achi sa kom sang ni legit ko ma chu Tokyo pia akhaba electronics district sunga chu mi pi si lewa le hol a chu truck ton nya gi chu ana to lu na mi pi ho chu lung sit na baya na ta zowa atopa chan chu chemcha sa na zong anane hi ati hi chi ji a chu kom sang ni som la khat lama chu thi thai ringa ko nin tulu na anane pi ana hi tai hichi tilsu chu Japan gamsunga mi pi ki tha gim nei na thusima ki ho la amel sidi loi a hitai song agiti nahi hinla international advocacy group so chun Japanese dana ki tha achila piu chu phamo asa naw ana phong do ve agiti nahi Taiwan chunga Chinese ingi na le aphat si agam gi ho khela alien lut jingo to lonin Taiwan sepai ten na sa tiin kigalgin na anayovin hijito lonchun aniway chan na dingin Taiwan President Tsai Ing-wen chu Navy te galsat konglen chunga tawin vetla na ananayzin ahi hichi akal sun nahi kumkup sung vai ahin hop sunga aniway chan na zong ahitay akiti President nun military ten thaytup soa tui kolgam hu na dinga apan la anaw akipapi na ba na kumsiya abol zingo military drill chu vetla na zong ananayzin hi hichi Taiwan na chila pi han kwang kiti exercise chun warship somni frigates le destroyer hopan nan ananayovin hi Chinese ten sa solam tui pi pam ahin bulu uwa ado ding dano vet sa nan live bomb le rocket ho zong kapdo na ananayove kiti na hi sai na holim na military ten hangsan ta pan ala na ding ovin til kho na ananayzin hi adia Russian in Ukraine hin bulu zinga tu ni chana lol hin na ta anei nai lo naw chunga Taiwan chunga zong China in itilam dola na hin to thiding uwa tia ki ginnale longgel ngai tu na sum om lai a hi na bana China ten jang masanga sanga military exercise hoi hata chila pi jingo chu hi geldo thai khat chu China ten Taiwan hi China gamsunga asimuwa hichi thua ki kum lu nom le mo vet loadinga gi na song anei jingo chu a hi na hi Myanmar military vai hom ten mi pi ki vai hom na chamlat na umne dinga na tong lam kai li ta achung thu atanuwa mo na nei a hi ve tia ana tha jingo to lonin VANNOI gam tampin na sata dem na le military vai hom te chunga lungkim lo na ana phong do ovin hi Myanmar gam sung jinga mi lom cha hi jing wangwin ki sat na be helin yangon khupia ki phinna anane ovin benal le play kan ho kei ho iti song le ki cha chom di povinge tin ming ang leang min le ki thana pangho min khulhanga asamon ki zut na anane ovin a hi akiti VANNOI alam kai chom hon jong demna anayo to lanin United States spokesperson Ned Price in buina akho sit zinga military zanta 10 kilom lo le humhalta tol thana achila pi zingo chunga demna anayin iti jong le itabang regime to gon angaya ki kom to no ho zo se chila theipi hitaponte anati nahi VANNOI gamtin demna anayo to lanin United States in hichi thil so to lana Myanmar vai hom te chung na to ding dan gon to sa a hi tin ana pong do na hi ga he thei khat chu achi sa kum sang ni som ni lakhat kumbul lama milhan na chu military vai hom ten ana pom lo to lana thu nei na dan di lo ta
mi pia kon la pina ananei wa sepai tele mi pi ki ka anasata ki dauna ana umnong political prisoner tampi gotna ahilole thisanna gotna api nungwa tu tha zinga jong VANNOI HETNA pro democracy lam kaili jing jong chu ki phat lam na nyau khat jong nei lova thimon khauta ang ova na thau hi Democratic Republic of Congo gama buina omjing to lona United Nation agamova om deilo ki phinna nei mi pihon gamsung solam gamkai goma muna United Nation office buluna ding anagut nawa peacekeeping force Indian sepai BSF thum chule ki phinna nei mi somna ni in thina ana to vinahi hi chitil chu ya chi sa ni sim somni langa sempat ni khwa chu mi pi za awal hoson hichina UN office mun chu anabulu wahi akiti gahi thei khat chu United Nation mission MONUSCO kitinoya hichigama hi chamna umnadinga peacekeeping force achi sa kum sang nila somlanga pana anaki koi ahin kum sang ni somnila khat jawapat sipai sang somle sang ni chule police sang khale jagopwal United Nation noya uma hi amaho hin hichigam kai sunga galgu bol M23 tia ki he ho hi akidin te pi zingo hi hinla thilsu to kilhonin koi pin thim moa himlethal lamma saham ti chu holchil na ding a hi akiti United Nations Chief Deputy Spokesperson Farhan Haq in asaina achisa komiza nam khanapat hichilai Congo munahi samlebit na umnedinga peacekeeping force hi anki koya hitai hinla akhota khatsu gamsunga galgu bolloi atam le na bana hilaimun vel la hi tu ka sungjinga jong galgu bolo hin thilsi bolna achil ha pi jingwa hi hichito lana chu peacekeeping force pe ya nam khan jong hin kho na chano hitai ati hinla ki pinna nei ho hin United Nation peacekeeping force ho hi aphat chomna umlova pannabai a hi atinaw bana hichigal le amahol ha samne zia mi pilak ni wal hi chenna gena kisu nei telova ki chondo gamo hi tai ati wa hi Congo Uganda chule United Nations sepai te hin operation hiti sana chila pi wangwa mi pilung kim lo ho hin United Nations sepai te namun hi adala ding o adei sa wa hi India gamsanga kon sepai thina to thumho to kimenin External Affairs Minister S Jaisankarin alunghem pinatu phun ananei to hlonin hichi chung thua mon nei ho thimona khauta pi dingin ana se hi achi sani ko sungchun lingpi hatta Richter scale 7.1 magnitude na hat chu Philippines sa alam gamkai Luzon kiti gamkai sun ani ki honin hi amuna officer ro saidanin mili in thina na toun chole som go walin ki su kha na ananei ove ati vini hi hichiling pi ki hot chun gamsung lailung lampi a jingjong het pha ani hi kiti ling pi ji chun mun chimano min howin khat asusin chole gamkai sungzo sia kolphe mei wa jingjong ana su boizen hi local vai hom ten lampi chule ki kom tu na silai ho avet phanu to lonin rescue worker hon mi hu do na ana chil ha pilai tau chu hi Philippines President Ferdinand Marcos Jr. in gamsung pumpi state of emergency upon do thizin au me zong akitin hi ga he thei khatsu Philippines gamsung hi Pacific Ring of Fire kiti in ho mahina bana ling pi ki hona ki he kolsunga gam khatsu hi achisa komnilam COVID-19 zia VANNOI buina mai pi anjin lungol na sot bi anai lovin monkeypox kitha het pen sot lovin World Health Organization in Global Health Emergency in phondo na anei tawin hi tu ni chanin VANNOI chamlet gam somsegi langa hichinet nan apha to lanin mihem sang somle sangup net nanai mat do hitai gitin hi to net ne hi Africa gamsung hitelovin gamdang tampi zong apha chu hitan ade in nupa ahilo le numai pasal ki ka akon ki hala to in ki sei na hi tu li tu hin chinet na
zandam na ding lohi ahina bang ta akimu na ding World Health Organization sole gamsunga lam kai hon hata in abui POV agiti nahi aji su lawle ahi tu din muna dinga aha na bana mi pin na sunga hin awareness ti chu HETNA alasam le zengi tin HETNA nei hon aseu ni hi china ding chun VANNOI agam ho sule collaboration chumchuma kon ki tho khoma pan akila alole net na trend hi nasata ani khan jing na bana azanding net na hi dalpha hoi hung hilo thezin au me ativi nahi THUSOH panapa na sinasan nga hazaw si asung siwa agi pagipanaw kahit pa uwi THUSOH thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si be